il-Bajzu! Il-Bajzu, signori! Grazie. Tislima ta' l-orkestra l-Bajzu, il-kantant li fix-xena mużikali min kien jaħdem personalment miegħu kien jaf il-karattru umli li kellu, kien jaħdem bil-mużika, eħxa l-mużika, qasam il-talenti tiegħu ma' ħafna mużiċisti li xewt forsi qegħdin hawnhekk il-lejla ma' ħafna kantanti u aħna lejla Tislima ta' ngħidulu
Bajzo, grassi tal-mużika u ma ninsew qatt. Right now, I want to ask everybody in the front to put on those sunglasses because we have a really cool song coming up. So if you got your pair, put on your Rockestra sunglasses. There they are. Yeah! Woo! Looking good. All right, it's time to bring on the man himself. Let's give it up for Paolo Borg Bonacci!